Seninle görüp duruyoruz uçurashib qo'yaylik. Ha, жақсы. Bag'on dilim degan. Ova. Assalomu alaykum to'g'onlar. Kelingizlar. Kimler bular? Geliniz. Kanalizatsiya tozalagan nemeler var mı? Ha. Машиналар Bishkek shahrining Gruzovoy mashinaydigan yigitlar. Bishkek shahrining asenizator mashinasi. Zil, Kamazı. Allah razı olsun jigitler. Mına to'g'onlar jigitler gumanitarный жардам alып kelishdi. Mına Bishkek shahrining Gruzovoy aydagan balдар ekan. Mına ақша чоғыл түшіп тұр дағы мына ушундай жардам алып келишиптир. Алла разы болсын жигиттерге. Мына ушул береке берсин. Мына ушул жигиттердин кылган иштерине, кесиптерине береке болсун. Эфирди бөлүшүп коюңуздар, бардыңыздар. Талантбек Кочкоров. Эфирди бөлүшүп койгула. Азаматтар. Мына азыр толойын деп калды, мынаны сразу жолго чыгарып беребиз. Бере кирегиле баса бергиле болду эми. Бере кирегиле болду. Оор болуп кетпесин. Кыргыз жұртшылығы, Кыргызстан бардық Кыргызстандың атуулдары азыр әрекеттің кылып атышат. Алла разы болсын. Бұларды эч ким. Алейкум ассалам. Келиңиз аке. Бишкек шаарынын Грузовой айдаган жигиттер экен. Асанизаторлар экен. Çok rahmat. Söyle koyunuz. Batken'in şu bizim Kırgız elbisine yardım kılıp şu bizim iştegen asenizatorda iştegen balların var çok alıp bergendeki yardımları boldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şu elbisine tinçlik olsun elde. Elbisine tinçlik olsun. Barabız dese çıkırsa bara veririz. Boldu. Patriot ağalarımız gelip жақсы жардам берип кетишти. Жардам кабыл кылсын. Өтө жақсы азаматтар. Сауап берсин иншалла. Orası kaysıl жағында екен? O ne? O şaka var. İşte oturdu o. Böyle oldu. Bugün testleri. Bugün Adı daha sama böyle. hazır gidet. Bunun arkasından daha koyuyoruz. Eğer de bir organizasyonlar olsa, surap kalsa hayırga berdiңер деп, sul жерге направлять ете бериңиздер. Bizde jerde de Gruzovoy aydagan, Zil aydagan kişilerine koşuldu o'sha. Ertekler koşuladi Allah'tan. İnşallah. Bizim baldardagi tengi gelmey kaldı, tengi çoğulmay kaldı, ertekiga İnşallah. Skoçtan koygular jigitler. Skoç yap gelgile. Anarbek, Anar, Yusuf, Azamat, Olga, 3 Yusuf. Bölüşüp koyuңuzдар, туғандар. Оор келбесе, эфирди бөлүшүп койсоңуздар, эл канчалык көп көрсө, ошончолук жакшы болот. Туғандар, Facebook'ta ким барсыңар? Бөлүшүп койгула азыр. Kaysı emez. Абдулла Ташиевич деп кирсеңиздер, Абдулла Ташиевич деп. Facebook'tan bölüşüp койгула. Хорошо? Allah razı olsun bakalım jigitler. Азаматтар. Çoğun rahmat. Rahmat jigitler. Тынчтык, береке болсун. Çoğun rahmat. Rahmat азаматтар.
Çoğun rahmat jigitler. Rahmat. Rahmat jigitler. Allah razı olsun jigitler. Çoğun rahmat. Çukurlar ekan da bular ha? Bu asanizatorlar ekan. Kanalizatsiya tasarrufi jigitler. Maşallah. Молодец aya. Жақсы, uyuşumlu. Жақсы iş oldu. Hazır, graçkalar alıp gelse, şundan tolat jönötürüyoruz. Жанагы келгендер да эмелер админка да алды. Советский деген. Обменканын балдары бу? Болду. Мына туугандар, ушул жерге алып келе бересиздер. Бизге продукта менен алып келгениңер өтө жакшы болот. Анан кийин баягындай кымбат супермаркет, анан дагы тияк бияктан албаңыздар. Мына жерибизде Пушкинада, Бешаналиевада чоң оптовый базар бар. Складтар бар. Ошол жерден арзан алып бересиздер. Ушул жерге келе бериңиздер. Же болбосо мына Баяттагы базарга барыңыздар. Азиз базарга. Мына эң арзан базарлар. Ошол жерден алып келсеңиздер болот. Туугандар. Анан үйдөн чыга албай атабыз дегендер болсо, мына 0550 20 0007 0700 92 98 97 ушул номерге 50 сомдон акча которсоңуздар болот. Мына туугандар. Мына ушундай жардамдар болуп атат. Бардыңыздарды ушул Ош базарга чакырабыз, келиңиздер. Ош базардан Рыскулова, Бешаналиева. Мына Ош базар мечитинин жанында. Мына ушул жерде чогултуп атабыз. Баткенге гуманитардык жардам деп мына машинада жазылып турат. Ушул жерге алып келе бериңиздер. Канча болсо ушул жерге алып келе бериңиздер. Мына жигиттер келген грузду сразу алып жүктөп жөнөтүп атабыз. Мына обычный эле ушундай эле өзүбүз жеген эле продукталар. Ушул нан, чай, макарон, кант, картошка, пияз, туалетный бумага, кийимдер, ошол өзүңөрдүн үйүңөрдөгү кийимдер, ошолор таза кылып жууп, кургатып, үтүктөп алып келе бериңиздер. Канча болсо ала беребиз. Ушул жерге келе бериңиздер, алып келе бериңиздер. Алейкум ассалам. Толтуруп атабыз. Толайын деп калды. Мына туугандар, бардыңыздар, келиңиздер.